hatta halaniai pataridahkon hitama tanda-tanda ni parguluhan na bayu hasangapon ma bani na ibata ibabaw. Amen. Undul mahuria mendoding mahinta. Puji hita tuhata marhite doding haleluya nomor 70 ayat sada pakon 2. Yesus Kristus Indo Raja ipabakit ndai batata. Jesus Kristus Indo Raja ipabakit ndai batata. Manggungkumi hajojo Jojo Jana Juma Bingon Tangar hitama hatani naibata natar surat bani sada Samuel bindu tolu. Sada Samuel tolu ayat sada das subani 10. Tonon mahatani Tuhan. Ipatalar naibata dirini hubani si Samuel. Sanggah si Samuel para naai marugas bani Jahoba ilobeni si Eli. Majarang do hatani Jahoba anjahaseng sadiha pangukapon. Bani panorang ay modom-modom masi Eli bani yanani matani dom marambon anjahaseng be tarbahensi mangidah. Seng ope mitop palitani naibata anjahadom mamodom si Samuel ibagas rumah ni Jahoba. Hajongjongan ni poti parpadanan ni naibata. Jadi dilo-dilo ma Jahoba bani Samuel gabe ibalosima. Ea ijondo ahu. Dop ai merlitun ma iya hubani si Eli anjahanini ma. Tonggor ma ijondo ahu. Idiloham do ahu. Tapi iha taon si Eli ma. Singdong hudiloho. Mulak maho modom use. Jadi mulak maiya anjaha modem. Dop ai yulaki Jahoba mamandilo. Samuel. Jadi jongjong ma si Samuel anjahalaho maiya hubani si Eli. Anjahanini ma. Tonggor ma. Ijondo ahu. Iduloham do ahu. Tapi nini ma. Sengdong hudiloho anaha. Mulak maho modem use. Tapi seng itanda si Samuel ope Jahoba, anjahaseng ope ipatalar bani hatani Jahoba. Dop ai yulaki Jahoba ma mandilo si Samuel patolu halihon,
Jadi jongjong ma ia laho marayak si Eli anjahanini ma. Tonggor ma ijon doahu idul ham doahu. Jadi mambotoh ma uhur ni si Eli Jahoba do hape namandilo anak parana ai. Jadi ini si Eli ma hubani si Samuel. Laho maho ulaki mamodem. Anggodong use nadilo dilobam hatahon ma. Marsahap maham ale Jahoba, mananginangi do jabolon muon. Jadilah masih Samuel, yulaki mamodom bani iananni. Dop ai, proh mau se Jahoba, jong anjaha dilo songon nokanai. Oh Samuel, Samuel, jadi nini Samuel ma, marsahap maham, mananginangi do jabolon muon. Amen. Martuah do na manangar hatani na bata anjaha na marimbagas konsi. Amen. Mandoding mahita. Paima mandoding hita, ase masuk mahita bani persembahan pujian guru-guru sekolah minggu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung nah, semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam semua yang ku kenal. Tiada kasih yang ku ada untuk jadi penyembahmu. Buka mataku dan lihat wajahmu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, Kau beri kesempatan dan ku lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari penyembahmu. Terpuji ma Tuhan, ibani pujian dari guru-guru sekolah minggu. Tuhan memberkati pelayanan nasyam. Puji hita Tuhan ta marhite doding haleluya nomor 350 sada ayat sada pakon ayat 5. Iatas di onjolan nagogoh na totap na jongjong do kuria iatas tanon. Asli jualan nagogoh